جعالی تفگرا جوان کردستان و یکیتیا لاوان کردستان و لآمد پیشانگه هاوینیان آ شهید کردستان هات و کرن. د پیشانگه ده وینه و ناوین شهیدان هاتن پیشاندان ج پارلمانتویا هرما کردستان جی نونر بشتار بون. لباشور پێشمەرگە چەلەنگەکان و شەڕڤانان و هەروها گەنج و لاوە خوێنگەرمەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا و باکوور ئەوانیش دێن بەرگری لەو خاکە دەکەن. ئەوانە هەموو دەلالەتی ئەوەیە کە ئێمە بە یەکێتی و یەکڕیزی دەتوانین سەر بکەوین. جوانên Kurd di pêşangehê de balkişandin li ser rola şehîdan a parastina Kurdistanê û amajekirin ku ev pêşangehên bi vî rengî berpirsyariya hemû Kurdan e ku li şehîdên xwe xwedî derkevin. ger hûn bixwazin li şehîdê xwe xwedî derkevin, li zimanê xwe, ala xwe, axa xwe xwedî derkevin. Ji bîr nekin, ger hûn ji bîr bikin wê Kobanî, Şingal û Roboskî dubare bibin. Ji bîr nekin, ger hûn ji bîr bikin, hûnê hin gelek caran bi êşa şehîdan bigirîn. Bila Leyla Qasim bê bîra we, bila Hicam Sûrçî, Arîn Mîrxan bên bîra we, bila şehîdên zindana Diyarbekir, Necmettin Büyükkaya, Hayrî Durmuş ku digotin du tişt ji serxwebûn û ji azadiyê bi rûmetin nîre bê bîra we. Di pêşangehê de hat amajekirin ku ji bo xwedî lêderketineke baştir li hemû nirxên Kurdistanê pêwîst e Kurd jî dewleteke xwe hebin. Pêşangeha şehîdên Kurdistanê piştî ku li bajarê Kurdistanê bigere deberê xwe bide welatên Ewropayê û dê li wê derê bala qada navnetewî were kişandin li ser berxwedana hêzên Kurdistanê li dijî Daişê. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.